Kumeng with Mretani Bilaura Kumembir Shakan from Galalo Fema, Comkela Kolong Celestia Shurko, Shakalo, a Quamker Sashilis Mixerome, Suka, Halinu, Apollo Studio 13. Menane Karanga Pet, Matable, and one smart watching was Tango Washington, was Chachamacuna, and Dandazi, Tagana trainer La Poluquan to Senagon Africa, Vulavula, Umelso and Chindan, Eric Mabasa. I Incarloni, Nitisora, Guan Sukela, Caputundi, Silu, Gastashi Pari, this is near the Tamela. New we see my mama but then what we see come by in Quabe Botanas but don't say national scholars pala I Banama Suklam Hambo Comela Kule Hambukuna someone Subanga Soko you might do some Sumbuko Fikam Sumbuko so one and Karo one when convey Matros from when I come to tell me some Garo Femina Mutakan Africa Vulavula Tabari Ega Vulavulana MEC what Makata Magonjo Mpumalanga namtireba akila bangata ka bolana bona MEC Ndlovu ebo ngata ka bolana bona ba vituleri ya ngatala ngofu Mpumalanga MEC Mandla Ndlovu kutolo ngofu ntiba banharu se vale Mpumalanga va tirhisa ku vituleri kuna Mandla Msivi kuna Mandla Soko kuna Mandla Ndlovu hinkwavo va mandla hayi mandla Mateula a wele Mpumalanga I wele ka Nkuzani a ni vuliye Amsirtar min som Galalo FM kuna ntirho lowu nge le kwini mahlweni kusuka Byte Bridge laha ku ngele ku langutiweni hi timhaka ta BMA timhaka ta xiyenge lexi xi nga ta va xi kha xi pfuneta ka ku lawula timhaka ta mindzilikano ve nge ri I wun'wana wa ndhawu leyi ku ngheniwaka ko Afrika-Dzonga ve nge yi fanele yi langutiwa hi vuntshwa President Matamela Cyril Ramaphosa va kwele na holobye wa timhaka ta xikaya na tiholobye letin'wana leti khumbekaka ka ku cinca ka matirhele ya le mindzilikanweni hi ndlela yoyoleyo kambe namuntlha ta kombela ku we unga va ku kuningisela uri Mpumalanga ngopfungopfu loko u ri na xiphiqo lexi u lavaka hi xilandzelerisa xa timhaka ta swa magondzo rhumela voice note ka nomboro leyiwani 065 744 3911 065 744 3911 mi nga kuma nkava n'wana hi nga koti ku kuma nkarhi wa ku teka hinkwenu ka timhaka ta tinqingho kambe vete hi ta miteka va pfumerile ku hi ta vulavula na n'wina na vona MEC se a hi ku rhamba na wena mingiseri wa mehe ku I byela hi ku mina lexi ni tivaka ngopfu xona no tiva R40 hi yo yi vulavuriwaka ngopfu ni tiva R536 le hala Savi ni tiva na Acornhoek to Manyeleti mapatu lama ni swi tivaka ku lawani swi nge endleki MEC va nghena lava tlhela va huma hi nga va vutisanga ha wo hi ndlela leyi kambe hi lava ku twa n'we hi van'wana kumbe ri yini hi timhaka ta magondzo kumbexana na miako kumbe swin'wana na swin'wana leswi khumbaka ndzawulo liya hi ndlela leyi se a ku rhamba mingisero me ku rhumela voice note ka nomboro leyiwana 065 744 3911 065 744 3911 kambe ke ay go 0860002543 u khomete timhaka ntsema wa swi twisisa ku kokwala ka yini loko ni sungula nongonoko lowu ni vulavula hi timhaka ta vadyondzisi ne wa swi tiva ne CEO Siza Mzimela va teke va hoxe thawula le ka Transnet hi leswi minhlangano ya vatirhi a kha yi kombela swona ku ava tshiki vurhangeri bya Transnet a va swi koti swilo leswi va swi ndlaku mpela vele ku humeni ha wun'we hi ndlela yaleyo se a hi ku tumingisero wa mina 0860002543 mathebula dprsabc.co.za Afrika munghana I Twitter handle kumbe I X handle leyi nga ta kota ku yi tirhisa ku ya amahlweni hi ndlela leyo mi nga rivali ku ri ha langutele ka timhaka letiya ta ku kongoma leyi ankowa ka masagwadi ya vuyimbeleri ya lembe na lembe ya Munghana Lonene FM ni lava ku hi vulavula nyana ka ntsongo hi timhaka ta nkoka wa vadyondzisi ku nga siku ra vona ntshemba ku na sweswo ma swi lava ku angula swo ntshemba ku na va koho vadyondzisi lava mi va tsundzukaka lava va nga mi fikisa lama mi nga fika kona loko mi ni twa ni kha ni vulavula hi ti-quagmire swi ni tsundzuxa ntsena tichane xirhondoni ku mudyondzisi wa mina wa xinghezi a hanyani Nkuzani a hi ku timingisero wa mina 0860002543 na ri teka riqingho rero a ni taka leswi
wa vulavula hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela ku hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisana loko hi ri ku tsutsumeni swi va ri n'wi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximandzana loko munhu wa wena o wena ximandzana nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximandzani ya wina a wu wina palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ekwihi nkulukumba loyi n'wami n'wi tivaka ekwihi nkulukumba peluka Daniel Mthombeni khale nga se n'wi twa na loko ni n'wi fonela fonini ya yena ni kumi se mi n'wi byela ku ni le ku n'wi laveni loko mo tshika mi n'wi kumini peluka Daniel Mthombeni 0860002543 mi khomete timhaka ta bula na MEC loko hi vuya mahungu a tihlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi hafu ku pela awara ya 12 ko hi nga ta va ka hi bula na vona MEC Mandla Ndlovu hi ta va ka hi bula na vona va hi byela ku tanihi MEC xiyimo xa magondzo Mpumalanga va xi vona hi tihlo rihi so hi va hi nga ta va ka hi bula na vona hi ndlela yaleyo kambe ke a hi ku tumingiseriwa mehe na wehe u nga va ku kho lava ku landzelerisa swin'wana mayelana na magondzo eka tindhawu ta Mpumalanga a hi koti ku u angula u ku yini hi ndlela yoyeleyo hi vo hi lavaka ku va hi twa n'ongolo wa wena hi yoho hi ndlela yaleyo tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka 0860002543 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyeleyo kasi ku na un'wana a nga fika a nghena ka timeline ya mehe a vulavula hi timhaka a vulavula hi timhaka ka timeline ya yena a vulavula hi timhaka ta ku xavisiwa ka gezi ne i ri yena Thovile Ndlovu leswi swa ku i xava gezi hi mali yitsongo kuma ti-unit to tala a swi veka kwalaya a katsa na vongiwile ivi ni rhumela email ni rhumela ka Eskom na office ya president ni ku tirhana na munhu loyi hi ku loko munhu a tlhela swi veka ka Twitter a ku hi xavisa gezi ro mi kuma ti-units to tala a hi swona leswi a hi fanele hi tirhisa swona ma hi voma ka kona 0860002543 a ni tivi ku lexi amukelaka xo tinqingho xi ndla yini a xi le ku tirheni swona mingiseri wa mehe ta hi khomela a xi ndli swona la loko va ku tisa hala ka mina muhumelerisi mina a ni koti ku fikelela kambe yima ni hi ringeta futhi ku swi tandisa ku yini ta va hi kha hi xi restart ku hi kota ku loko muhumelerisi va mi tisa haleni ni ta kota ku va ni mi twa kahle hi ndlela yoyoleyo na ku ri ka Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM na teka riqingho ro rinta ka khalanga phet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha hi nga kona mingiseri wa Mugana Lona FM un'wana mingiseri loyi i ri nghena ro sungula ka Mugana Lona FM a mi amukela mingiseri nhlekani Nhlekani ni vulavula na Victoria Malata kusuka la Gandzakani ka Khamila ni nghena ro sungula ndo na khensa na khensa swinene ma amukela mativa ku na problem nyana la na ka ku na mina ni twa masiku hinkwawo tshama ni kha ni yingisela munhu ku na mavonele mavonele lamawani ya le ku ni karateni mi karata hi mavonele wahi n'wina mativa ni ye xibedhlele mani na ta ku kumbexani siku rin'wana loko mo kuma nkarhi mi hi kumela munhu lonkulu wa le xibedhlele xa le Giyani ni ye xibedhlele va fika va ni admita hi ti-27 loko vanhu ni heta loko va ni humesa hi ti-2 va ni nyika mimirhi loko ni ya tlhela ra vumbirhi va ni nyika the same mimirhi liyani ra vunharhu va fika va ni cikela mimirhi liyani mara ni nga ri ku chekiweni loko ni ya tlhelela futhi ra tiphilisi leta ra wa vunharhu loko ni vutisa vanhu byela ku ri a ta fana na tetiya mara loko se ni ri ku ti-present a ta ha treat ku fana na hi ndlela liya a hi tuve hi nga pfuna njhani vanhu va kona va mbale uniform va mbale tinteke nga ta ku hi pfune mara lowo wo sungula la nga ni pfuna hi ku phepha ra kona nako va ri Dr. Sola ni va wo sungula nga ni pfuna va ri Dr. Sola ni n'wan'wasati swilo swa kona swi vuye swi famba kahle mara na van'wana va mbalangi mavito a va mbalangi uniform kambe a ni ngo a swi zi swi lava ku hina hi kuma munhu wa le khensani hi mhaka ya n'wina mi ri n'wexe n'wina mi ya khensani mi lava munhu yaloye a ni kona maya mi fika mi lava vurhangeri bya xibedhlele mi tlhe mi nyika xivangelo xa n'we xa ku va mi lava murhangeri wa xibedhlele
ku ri swilo swa swi hlaye ku ri va nge yi tikeli treatment va nga ku testanga ku ri ku humelele ku ri loko va sungula ku nyika va ku testile. Sweswo mi nge swi tivi papa a ni hi n'wina na mina hi vadokodela swa ndeka sweswo va mi nyika murhi va ku loko a nwe murhi lowu masiku ya 10 swi vula ku ka masiku endzhaku ka masiku 10 ha cinca hi n'wi nyika lowu swa ndeka na sweswo. Se a swi sindzisi ku mi fane mi ya kamberiwa kambe mina ni tivi nchumu hi swa vudokodela n'wina yana ni mi tlhelela kwale xibedhlele mi fika mi lava vurhangeri va ta kota ku mi pfuna ku ya mahlweni khenseli papa. Okay, nge ta va vona mundu inkomo 0860002543 umyingiseri un'wana hi loyi ni hlekani Hayi Bushbed. mchaviseke Namuhla ndithethola umungayi kutalaweka MEC wamaphat. Se hayi sereka Bushbed. Antivi ku ri namuntlha u ta fika hembela kwini MEC because R40 yo laha ntshaveni ya bonyela bush laha ku celeke kale xiphemu yo fambe ku xerisana kusukela last year ndi vhele ndzi ro hela lembe rin'wana lero va ta lunghisa hi loko se ku wele movha loko nga si wela movha va nge lunghisi ene a hi tsakile loko va hlawule Ndlovu hi ku Ndlovu u vuya kwale bush a ku endleki nchumu Bushbed. Xiphiqo xa vo i ku ka government leyi a ku na munhu loyi a pfukaka ta tirha patwini ku hava xigoji loko xi ri koho mi ta hanya na xo malembe va hetelela se va humesa thendara a fika cheletela misava munhu na mpfula swo suka no a va lunghiseli nkingha ta vo no a patu ko timovha ta heta vaviseka Bushbed ene a khulela patu lomu hi tshamaka kona switandini swi teka nkarhi ngopfu loko na mpfula vhele yo rila a wu nge swi tivi ku ri tigredara leti a ti ri koho khale ti ye kwini va ti yise kwini tigredara ne loko mpfula yine namuntlha mundzuku ku khoma mo great na mate Bushbed ni la ku tshama hansi ndi yingisela ndi twa ku u ta na tini Mr. Ndlovu a ku na lexi fambaka Bushbed va nga yi hembeli. hayi hi ta va hi ri na vona kwala hi ta twa hi vona ku hikokwalaho ka yini ku nga khuleliwi mapatu hikokwalaho ka yini va kha va nga mi fambiserisi swona leswi n'wina ni mi tiva kahle ku swa magondzo swi mi khumba ngopfu hi ku hi swo mi tirhaka hi swo siku rin'wana na rin'wana. Ni mi twile papa hi ta va vutisa hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi nga ri khale. Ma vutisa Bushbed ku hi vona gradara hi loko love munhu se fa hi dlayetela vanhu ku hi ta vona gradara yi ta a switandini Bushbed a hi ntiyiso ka vona. Ni mi twile papa na khenso. Danke Butomi. Inkomo se hi ta va kha hi bula na vona MEC Mandla Ndlovu lava hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na vutleketli tanihi MEC se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku xiphiqo xi le kwihi timhaka leti ta ku khuleriwa ka mapatu swi tikomba ku ri ntlhontlho wukulu na koho a ni swi tivi hikokwalaho ka yini swo tsandza kumbe vo ka va nga swi lavi hi ndlela liya kambe hi leswi hi nga ta va kha hi swi languta ku ya amahlweni hi kota ku vona ku hi pfunana njhani ku va hi hetelela hi pfunana tanihi rixaka hi kota ku va hi kombana leswi swi nga hetelaka swi hi vuyerisa ku ya amahlweni 0860002543 n'we van'wani mi nga ta tshika mi tsandzeka mi nga hetelela mi kandziyisa rito ka 0657443911 sweswiwanani kumbe tatana timhaka leti na letiya heyi ku na mhaka yin'wana a mahikeng ya ku se ku le ku dyiweni nyama ya donki eyi ya ri nyama leri ra tiko leri hayi a hi yeneni a Islington i nhlakani Alo mash minjani? Epfukile minjani? Epfukile. A khensa i mani loyi? Kefas mabonda la Islington. Inkombo Kefas. All right. Yeah, so mash na itisisa magali ivulawuriwaka. So mara xivilelo i patu lera Acornhoek to Manyeleti.
so challenge ya kona ni nga twisisi ku na vo va MEC va karhi va swi tiva ku ri patu leriwa ri njhani mafambelo ma njhani mara hi faneke hi ze hi yima hi vulavula hi toho hi hisa mapatu kumbe hi faneke i swilo leswi hi nga swi twiseki ku challenges leti va ti vona masiku hinkwawo na loko va tshika va vhakacha tribal va swi vona ene ku celeke ngopfu a hi sungurile loko va sungule va vhakele tribal ye le kwihi eslington mi vula mani mi vula MEC hi ku hambanahambana ka vona va ri vona patu leriwa ku swiyimo swa ro ri njhani ri celeke ku fika kwini se a hi koti ku twisisa ku makumu ka swona vaakatiko va faneke va endlisa ku yini ku once u koka u ya fika le Manyeleti ri celeke ku celeka mahaxi leswaku na ti-tourist a ti koti ku ndlula ti ya le se hi nga swi tivi swa ku leriwa hi vona ri pfuna ka ikhonomi tanihi patu vhele mara leswi ri nga xiswona se a swa ku vaakatiko ku va ta tirhisa leriya ra vaya hoedspruit va tshika leriwa ra ku ya Manyeleti ku mutu dina va hetelela va flya kunene hi nga swi twisisi ku kahle challenge yin'wana leyikulu ngopfu la Slington nametweni khensile mahaxi ku va xivilelo xexo na loko va nghena va MEC mi ta hi vutisela vo ku swi ta hetelela swi fike kwihi ni ta vulavula na vona ta va vutisa hi vo hi ya ka vona sweswi khensile mahaxi inkom 0860002543 mingisero me sweswiwani hi hafu ku pela awara ya 12 xikan'wekan'we mo hi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano hi amukela MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli eMpumalanga MEC Mandla Patu Ndlovu hi vo nga ta va ka hi bula na vona hi ndlela le khale leswi ya va ha ri mudyondzisi a va vitaniwa Ndlovu MP MP ya le ya Mpumalanga hi vanhu mahungu ya wara ya n'we ta emiseko yini rhulani laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula no vula ku mina ta beki qale na thandi mudise aba tiyisi boko loko va nga swi koti loko va nga swi tivi leswi va swi endla aba tshiki ntirho ku a fanele va deploy maphorisa na masocha ya huma la border gate ni tibaki ti le ku humeni hala ka bungeni hala ka Zumeri hala ka Malamulele letiya ti ya Mozambique Malawi na ti-registration ta Gauteng ta Limpopo a ku le ku endliweni nchumu hi swona mara ti le ku humeteleni and ku na masocha la tindzelekanini mi nga vutisa ku movha loko zi va movha ku tshate i nyanga na movha fanele ku ri munhu a nga phosa darata ku khovela se loko ze i khokhoverisa movha leyi Afrika wa vulavula emakume nharhu timinete ntsene ku bile awara ya 12 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akhensa swinene loko mi hi lombe nkarhi wa ku va mi hi yingisela nhlekando yin'wana ya minongonoko ku leyi swi tivekaka laha handle la ku ma hi yingisela akhensa swinene vayingiseri va hina ku va mi hi seketela xin'wana xi ni tsakisaka i ku ve ri tinhlayanhlayo ta vaxisati lava yingiselaka nongonoko lowu ti le ku tlakukeni swinene hoyi swi vula ku se ha mi kha akhensa swinene sweswiwani ntirhi hi lava ku amukela MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli eMpumalanga khale ka xirho xa komiti ya meyara ya masipala wa Bushbuckridge hi ndlela yaleyo kasi hi tlhe hi va khale ka mudyondzisi hi vo hi bulaka na vona ku nga mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress eMpumalanga tatana Mandla Patu Ndlovu Ndlovu nhlekani mi amukelele ka Munghana Lonene FM akhensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina Botpet Kalanga ndikhensa nkarhi lowu mi nga ni nyika wona wa ku ndzi vulavula na vayingiseri va radio Munghana Lonene xitichi lexi xi nga na vayingiseri va kwalomuya ka ku ndlula mamiliyoni so khensa loko ku namuntlha hi ta va hi vulavurisana na n'wina hayi nona hina khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ku na xiphiqo lexi xi nga za xi hi fikisaka ku va hi hetelela hi fika ka ku va hi bula na n'wina laha timhaka ta magondzo eMpumalanga vaaki ngopfungopfu loko va ze va nghena moyeni va rila hi timhaka ta magondzo kumbexana ni nga se mi twisisa leswi vaaki va vulavulaka hi swona a hi sunguleni hi n'we ku ya hi tihlo ra n'we mi vona xiyimo xa n'we tanihi hi Mpumalanga timhaka ta magondzo ti tshamise ku yini MEC timhaka ta magondzo not only Mpumalanga is a challenge wa vona loko langisa mapatu lawa nga na South Africa hinkwawo yi ri 80% ya mapatu ya wela
amana xikontiri amapheviwanga it's only 20% national ya mapatu lama nga pheviwa swi vula ku government yi na ntirho wa ku endla xikontiri ka 80%. Mpumalanga 60-40 na 60% ya mapatu ya ku amana xikontiri amapheviwanga na 40% ya mapatu lama nga na xikontiri. Ma vona since 1994 karhi hi faka a xikontiri mara sweswi le ka 60-40. Loko langusa Bush ndi va twile vayingiseri va mi rhuma ku mi khuluma na yena a ta hemba la a ndi hemba before ndi hemba. A leswi ni tsakisaka van'wana va vulavula hi ma-potholes sweswi. Loko zo vulavula hi pothole loko government yi fakile xikontiri sweswi na ti-potholes and comrade Fikile Mbalula loko a ri minister yi susa nyimpi ya ku lwa na ma-pothole na hi joyinile nyimpi yaleyo ya ku faneke hi lwa na ma-pothole la Mpumalanga loko hi pfuka nampundzu everyday hi faneke hi lwa na yo nyimpi leya ma-potholes. Hi teri mhaka ya ku hi kacha tikhampani ku ti endlela ti hi palela ma-potholes minkarhi yin'wana hi spenda mali ya ku tala swo laveka hi vana vatirhi va hi establish 4 ya ti-team la Mpumalanga na team ya 1 leyi nga concentrate a booth leyi team yaleyo nga te hi nyika ti-equipment hinkwato ka to leti va faneke va tirha hi tona va xavelana jet patch so every day va pfala ama-pothole. Tindhawu tin'wana a ka ha laveki u pfala pothole loko heta ku pfala pothole mundzuku pothole yaleyo tlhe yi vuya futhi hi ku patu rero se ri file and na hina hi ri government at a certain stage ya hi concentrate ka ku endla xikontiri nga budgeteli maintenance so mapatu lawa hi nga ma endla sweswi problem mara hi concentrate ka wona. Ndi twa un'wana a vulavula hi patu ra ku ya a Manyeleti a ku hayi loko va ya laya ka Mnisa tribal muku wa ya Ndlovu la tribal swi vula ku muyingiseri loyi a nga fona vutisa la a nga swi tivi kahle swa ku mentswalo weslington a nga swi tivi kahle ku tribal liya ya ka Mnisa le ka vakokwana ndzi tshama ndi yile le ka vakokwana patu leriya ra ku ya a Manyeleti hina hi sungule hi endla patu leyi suka Acornhoek ku ya Manyeleti ri pfuxa vunyuwana mara patu leri nga endla hi hina ku ri pfuxa vunyuwani vanhu va hala Acornhoek up until Cotendale va cooperate na hi endla patu hi Afrika la Cotendale ka 10 ya ku ya thula manje ku izula laya vo kwa leslintoni le va ku va lavi contractor ku tata phecha amapatu vo va la tender va la ku vona tilori hi fika hi kwamula patu leri hinkwaro ka ro up until Manyeleti va yi chacha team leri la until phela loko hi karhi hi ri ku tirheni na budget leyi nga yi veka leyi lavaka ku yi spend loko nga yi spend mali va yi teka until ku mali leyi nga tshama kwalani a hi suseni yi yisa ka tindhawu tin'wana yi susa yi yisa ka tindhawu tin'wana swa sweswi pfumelanile ku hi ta endla phase 2 ya yo food project yaleyi ya kusuka kwala Cotendale ya Manyeleti hi te leswi ri nga hi xiswo patu rere swi vula ku faneke hi ri endla vunyuwani appointe ti-consultant leyi nga ta endla ti-design ta patu rere vuya hi ta ri endla but in the meantime hi ta hi tirhisa team ya hina ku ve ni pa yi mpfalela laha ku nga na ti-potholes loko ya ha ta va hi endla patu leri hinkwaro ka rona hi plana kahle ri endla se hi ta kombela ku mi nga va caci na ku vona team ya hina mi nga yi caci mi ku n'we vona titraka hi busy ti ta fika kwalani hi ta ri endla patu rero ra ku ya a Manyeleti hi pfumelelana na n'wena kumbe ha ri kwala na MEC ha ri kwala na MEC ni khomeni ku mi nghena na n'wena ai patu leri ri le mahungwini swinene ri le ri tshama ri ri loko ho tshika hi vulavula hi magondo leswa va R49 na yini kambe leriya ra kusuka Acornhoek ya Manyeleti ri vulavuriwa ngopfu a hi ri languteni kusuka kwalaya a Acornhoek a dorobeni ku ya a Manyeleti hi ku ya hi leswi mi swi tivisaka swo xiyimo xa roho ri njhani ri fike ri hlupheka kusuka kwele a crossing ya ku ya thula mahaxi ku ya a Manyeleti kumbe mi nga hi pfuna ku hi ri twisisa kahle patu leri ku lan'we mi vula ku kona ku se ra tika hi kwihi na ku la mi nga ka makungu ya ku ri lunghisa hi kwihi khale ka hi vulavula hi rona patu leri ku sukisela na loko ani mina laha ka Afrika va vulavula sweswi i round 2 na round 1 loko na ha sungula Afrika va vulavula hi vulavule hi roho hi vitana na
na meyara Sylvia Nxumalo hi bula hi ro epatu leriwana kambe swi tikomba ri ala ku hela milon'wini ya vaaki. Yeah, apart leriya nga ku khulume hi ro for a very long period. Ku na nkarhi lowu hi nkarhi wa before 1994 loko vanhu va famba va gangisa tivhota va vulavula hi ro va ku ta mi fakela patu ra ku ya Manyeleti hi ta mi endlela patu ra ku ya Manyeleti. Patu leriya ri endle hi government leyi after 1994. That's why se hi vulavula hi ti-potholes kusuka kwala Khotendele up until ya nghena Manyeleti. So patu leriya ri celeke from Acornhoek a ri onhakile njhe ri na ti-potholes from Acornhoek up until ya nghena Manyeleti. A government yi appointa mucontractor wa ku a hi va lunghiseleni patu leriya until ya nghena Manyeleti. Loko ri lunghisiwa from Acornhoek first hi na vanhu lava va qalaka amapatu ya hi vo masukela njhe va maqala njhe a vona hi na patu la patu rin'wana na rin'wana leri nga koho South Africa swi tiveni ku one day hi talwa ku ri kurisa vanhu va fika va ya ka kwala tlhelo ka patu. Sweswi loko ri endla patu rero from Acornhoek ya fika Khotendeni ku na vanhu lava nga ya ka kwala tlhelo ka patu i nga vulavurisana lavo ku hi kombela ku va suka va ya rile van'wana va vona van'wana va lava mali ya ku tlula a mali leyi endlaka patu hi rona. Kasi hi ehleketa ku minkarhi yin'wana loko mi vona ku nga ku project leyi ta benefita vanhu swa laveka ku mi pfumela kusuka. Se ri lunghise swi kote ku ri lunghisa ku ri fambeka up until ri ya fika Khotendeni mara ri pfulekisanga leswi a hi lavisa swona ku vanhu va le ku yaleni na sweswi hi ta continue hi khulumisana na vona hikuva hi se huma completely ka patu rero. Se hi ta kombela ka vapfumeli ku hi kota ku ri pfula ku hi ta endla ku ri kota na ku halata mati. Loko vo ya la kusuka a patu rero ri nga halati mati ri halatela le matlhelelo mati ma ta famba xikontiri swi la ku patu ra hina ri ta tlhela ri fa futhi hi ta vuya ta spend. Se ra fambeka until u ya fika a Khotendeli ka cross ya ku ya thula mahanci. Se hi te hi tata na phase 2 kusuka laha Khotendeni ya fika Manyeleti mara ya kombela ku a hi ta va hi lunghisile katsongo ku vanhu va pfa va kota ku famba va nga khohlwi ku kwale swintoni lava nga fika va hi bloka kona loko hi fanekele hi lunghisa hi pfala ti-potholes va ku vona a va vona ngaku a hi hambane na ku pfala ti-potholes va lava project leyikulu ku va lava ku vona tixaka ti nghena leti hi ngo sweswi tixaka ti ta nghena hi pfumelanile na vo ku na sweswi loko karhi hi pfala ti-potholes to pfalela ku vanhu va pfa va kota ku famba va nga hi yarisi mara hi vuya na phase 2 ya yo ya kusuka laha Khotendeli until ya nghena Manyeleti. Already hi appointe a team, a professional team ya ku hi endla ti-design hi lungisela ti-design kahle ta ku ya nghena Manyeleti. Mi ri vona kahle ku loko ni dlaya Hluvukani futhi na ro patu rero ritsongo hala na ko hi ta tlhela hi ri kulisa ku ri kota ku ya nghena Manyeleti. So vanhu va ta tirhisa patu rero ku ya Manyeleti a hi ta kombela ku a va swi twisisi ku leswi va swi vonaka na hi ya swi vona ndi vatwili va kasi vo ka va nga swi voni na hi ya swi vona leswi ni swi vonaka. Minkarhi yin'wana mi kuma ku timhaka ta timali a ti pfumeli swona mara ni la ku rhandza ku khensa mfumo wa Mpumalanga. A mfumo wa Mpumalanga ka budget ya ya ku endla mapatu hi spenda close to 60%, 70% ta bush. Sweswi mi swi vonaka swi humela bush mi rilisaka hi swona swi tiveni ku hi la hi spendaka mali ya ku tala swi vula ku Bushbuckridge in terms of development a yi sale ndzhaku nyana. So hi busy na ku endla ku na yo yi fanekele yi move njhe yi khoma tindhawu letin'wana leti nga developiwa mara a patu rere le ka ti-plans ta hina. Kuve loko ho veka minkarhi hi nga yi vekisa ku yini hi kwihi laha munhu a nga ta ku loko a fika jika laha Acornhoek a kongoma Manyeleti a nga ha kayakaya ku fika loko a fika gedeni yi ku amukela Manyeleti hi vulavula hi malembe mangani kusuka sweswi a ka minkarhi yin'wana hi fika hi veka minkarhi laha ku ri ku hina hi ri ti-politician wa vona hi fika hina hi taka na ti-plans hina hi taka na ti-design not ti-design ta na ti-plans hina ta na ti-priorities mara a ni ta ku a team ya professional team yi appointiwa sweswi ku yi endla ti-design tete ta ku endla patu rero swi vula ku ka the next financial year a patu rero and then ri ta va ri koho ka budget and then va ta advertiser hi appointa mucontractor mara hi ta kombela ku in the meantime a team leyi nga na yona
yi fanekele yi nghena ka patu leriya then yi lunghisa ti-potholes ku vanhu va pa va kota ku famba loko va yimele ku hi advertise and then patu rero ri endla hinkwaro ka rona. So ni nga vula ku ka the next financial year yi phela yi sukele kule yi kwala kusuhi and vanhu va nga ni vutisi ku ya ka ma-elections wa yi vulavula u ri MEC u byele hi mani ku ta tlhe u vuya u ri MEC ka next election. Mina ndi MEC wa ANC tirha swin'we munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta va ri kona ka this department ta continue na ti-plans ta famba na tona ngi ta sungula ti-plan ta nyuwana. So patu rere swi le ka ti-priorities ta hina. Esa somingisero mkanalona FM lava matako MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na vutleketli Mpumalanga. Nundi la MEC loko ni vuya ni la ku teka vayingiseri lava va nge le ku swi voneni thwi leswi swi humelelaka a Mpumalanga kambe ke n'wena ku mi vutisa ku laha ntshaveni ke R40 yi ta hela rini na leriya ku vulavuriwa ngopfu hi rona ra R536 leriya ra Savi ku kahle xiyimo xi njhani ku fika sweswiwani ma enetiseka hi leswi nga le ku endlekeni ke hikuva vaaki va tshama ka va gungula hi ti-stop and go un'wana wa ku vulavula hi leri na ntshaveni ra R40 ku loko khiya laha Bushbuckridge ku ku na goji laha ri tikomba ku ri khale ri nga ri ku pfaleriweni ri nga ri ku pfariweni kambe ta vuya hi swi teka sweswo leswo a ndzhaku ri ku hi vuya laha. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Hila nga kona mixer wa Mgana Lona FM nambona vayingiseri va me ku va mi kha mi hi bela riqingho ta mi nyika nkarhi mi kota ku va mi vulavula na MEC mi vulavula hi tindhawu ti mi khumbaka kambe sweswi a ka ha vulavuriwa hi leriya patu ra kusuka Acornhoek ma ri vona leriya hi leriya ri famba ri hundza va khokhovela ivi ri siya tlara ya halawani a ximatsini leriya i fika ka patu leri ra ku jikela thula mahaxi leriya ra ku tsemakanya ri ya alaidlo hi rona lava ku tiva roho ku fika sweswiwani kasi leriya ra ku famba ri vheriya vahluvukani a ri fiki a ri ta ri hindza va Gothenburg leriya ri kha ri kongoma Manyeleti hi leri a hi vulavula hi roho se ka yima ni twa loyi mingiseri vuye i ri yini enhlekani ahe Butpet Mpfukile pfukele minjhani Mpfukile sikhumbuzo hlupukani ahe ndakupfuxela MEC enhlekani MEC Enhlekani minjhani sikhumbuzo no Mpfukile na ku welcome the report leyi mi nga yi veka na ku va try indeed kusuka Khotindeli u ya Manyeleti ri bed ngopfu MEC va tshemba ku the commitment leyi mi nga yi veka ku ri ka the financial year ri ta va koho swi va tani MEC na lexi nga ta xikombela MEC if lava nga tata va ta pfala ti-pothole MEC ta laveka but hi ta kombela ku va fika in time so that there will be a broader consultation at the stakeholders ku loko va kota ku sungula ku nga vi na disturbance ka yo because on a daily basis va ma-taxi community as a whole va le complaining mara ku va na a broader consultation I don't think ku nga fika ku va ku ri na isha ku pfalapfaliwa anda ku veka sweswo ntsena mi nga si famba ni byeleni loko mi ku broader consultation mi vula yini ni vula ku ri loko department of public works yi tisa team ya vo ya ku phenja mapatu swi ta lava hi engage va ma-taxi hi engage va ma-business hi engage tribal authority including tindhuna leti nga koho kusuka from Khotindeli to Manyeleti so that when they go and report ka ti-community ta vo va fika va vula ku ri this project is just a temporary project ya ku pfala ti-pothole mara leyikulu leyi nga ta fika yi faka xikontiri xa nyuwani le ndleleni because loko hi nga ri na yona this broader consultation munhu vanhu va nga ri well informed ku endleka yini anyone can come as stop a project mara loko kota ku ri ku va na consultation I think we can minimize this thing ya ku pfala ti-project Butket hi marito man'wani a mi swi tsakeli ngopfu ku mi vona ku kha ku pfariwa ti-pothole n'wina mi lava ku patu ri ndliwa kahle ri va roho ra mampela no but ha ri lava Butket but as the MEC a vulini ku ri it will be the new financial year in the meantime a va hi tiseli a team ya ku pfala ti-pothole mara this team a yi tshame hansi na lava mabindzu na tihosi va kota ku hlamusela community ku ri no it's just a temporary measure so that a ku na disturbance ku pfaliwa ti-pothole na mi twi botwa khenseli swinene sure Butket inkomo sibusiso mi nga se yi angula ku hi ku tshikelela MEC ma ni twana lava enhlekani mi amukeleli ka Mngana Lonene minjhani mthendelova pfukeli minjhani papa ibongiwa ka Ndlovu lani wa Garankuwa ehe ka hele class yes la ku va ni khensa ku mi ta va mi kota ku va mi tisa MEC kwalani ndo va na xivutiso laniwani ndi twa va vulavula ngopfu patu kusuka Acornhoek ku fika Manyeleti
kuna yin'wana ndhawu before fika Manyeleti va kota ku le Western a ni kombela ku va hi clarify ka yona because kuna tinhulunhulu timovha ku fambeki hi mpfhuka va khwaya patu a ni tivi ku sungela ka ndhawu ya vona kumbe njhani va kota ku va hi hlamusela timovha leta laha sa ta ha koti va famba a Western I patu ra kusuka kwihi ri ya kwihi leri le Velvedi loko mi ri kwalaha Hluvukani ya mi turn left mi ndla mugena va ku tiva kahle misini va nghenile kwala mugena na mina ku tiva ni loko mi jikela left ya leyi mi vulavula ku yona ya hala ximatsini a hi hala xineneni ku va ku ri na ground hi leswiya le Western ri celekini tsandzeka ku ya ka vakokwani na hina kwala a va hi hlamuli ku sendisa ku yini ne na vakokwani kwala no hi mhaka ku na vo va ya ka vakokwana Islington vona va ya ka vakokwani Islington mina ku ya ka vakokwana Western ka Mdusi ni mi tweli papa ni khensile Ndlovu leswaku i nga twi nga ri na nkarhi wo tala swinene kambe ke nkarhi a wu talangi MEC yima ni hundza hi laha ta vuya hi yisa mahlweni taka endzhaku timinete ku nga si ba awara yan'we mahungu misava hi nomo wa Rulane Mzamani le ka 0860000254 hi bulana MEC wa timhaka ta mitirho ya vaaki magondo na vutleketli eMpumalanga MEC Mandla Ndlovu hi vo hi bulaka na vona nhlekano Ndlovu ni lava ku se hi famba mina na n'wina hi ya mahungu ya misava vayingiseri ta tlhe va teka loko hi vuya mahungu ya misava a hi sunguleni hi languta ku mi angula mikwini ka swivulavuri leswi nga vulavula hi nga se languta mapatu lama kumbe magondo lama mi ni nga vulavula hi wona ya R40 na R536 no nda khensa ke nda vatwa va vulavula hi patu ra ku ya a Velferdin ri suka Hluvukani ri koka ka budget ya already appointile mucontractora ku le site hina vanhu lava hi va appointaka loko fanele ku endliwa project hi ta appointa tanihiloko ndi vulavurile professional team leyi faneleke yi ya hi chekela ku mucontractor a tirha kahle ku ya hi ti-plans na ti-specifications na ma-ward councillor so leri ya patu hi ku ya hi mehe na budget ya roho ya hleketa ku mucontractor yi koho sayitini a hi vulavula hi roho njhe sweswi va nyike report ku hi ku ya hi ti-plans ta hina ri faneke patu ri va ri helile before at the end of this financial year so leri ni vona ngaku hayi ri right ri ngo va ri na ti-challenges ku na ti-challenges ko kwale sayitini mara team ya hi leyi nga le yi ta va yi swi kota ku yi hi solvela ti-problems leti nga kona ka roho patu leri patu ra ku ya Manyeleti hi ta vulavurisana na vona yi vona ku problem yi ve kwini last that's why va yi va stopa team ya hina loko yi ku hi la ku mi pfalela njhe ku mi kota ku famba project yi le ku teni so swa laveka leswi baba Sikhumbuzo a nga recommenda swona okay mi nga fiki mi nghena njhe mi nghenela mapatu ya vanhu swa laveka ku hi khulumisana hi ta khulumisana hi ku va ku ri ku khulumisaneriwa ku yini ku la ku vulavurisaniwa yini laha ku 30% kumbe ku na swin'wana na ku to ringesa xichangana xa le bush swa laveka ku hi vulavurisana hi mhaka ya ku va ri a va la ku vona vanhu va fika va phecha laha vo leswi va lavaka swona ku khomisana vanhu va ma-taxi ku hi ta va kombela ku hi pfumeleleni ku hi pfa hi seva mathayele ya n'wehe swa sweswi mi kota ku famba hi pfumeleleni ku mapatu ya hina swa sweswinyana ma va smooth njhe katsongo loko ku ri ku hi finalize patu leri nga ta ri endla ka the next financial year laha hi nga ta suka hi ya nghena Manyeleti kahle se va kota ku famba kahle a vanhu va le bush a hi buleni ke MEC R40 i patu rikulu a Mpumalanga hi ku hi leri hlanganisaka Limpopo na Mpumalanga ri hisa na kwele a ntsinda wun'we a Mbombela na hambi ku ri ku ya ka tindhawu ta vupfhumba loko se ri pacuka ri ya Acornhoek National Park ku na miyingiseri vulavula hi ku ri na xiphiqo laya a ntshaveni ku endleka yini a ta kombela ku a patu leri ra R40 a ku na patu na rin'we Mpumalanga ri nga na budget ya ku ringana na patu leri ra R40 a problem leyi nga na yoho hina tanihi government ya ANC hi le ya ku njalo hi la kuma ti-clean audit se loko la kuma ti-clean audit ku na problem laya a wu nge suku landza khampani ku va ta ka u suku ya appointa khampani njhe ya xaka ra u la ku advertise
ufamba nayo project up until you appoint contractor. What is worth sweswi disruptive loko hi appointa la ka R40 first thing hi ri fanke ya khulumisana na vanhu va le bush ti-process etsungunini mera wa swi tiva bush hlanganile na ye hi tlhe hlangana na ti-forum ta ma-community hi vulavurisana navo ku hi appointa contractor loyi a nga ta hi lungisela patu leri ri lunghisa from le Babathoni ri ta ri ndzula kwala Acornhoek leriya ri khoma tlaseri so rere patu a mali ya yo hi koho contractor ita va fikile aya yenda sure sweswi va vulavulaka hi swona swa hi faneke hi khulumisana na vanhu before le ku vulavusaneni na vanhu na ku landzela ti-process savi na yona ya le savi ze hi holova njeri ka department ku va fo a hi hambane na ma-clean audit ma ri vona ku patu leri vana va fambi va suka Hazyview va ya savi patu ri pfaliwile completely so a hi makeni sure va byele ku va tshiki ti-project leti hinkwato nga koho va miti va dilana na leyi va appointa contractor va nyike ku hi less than 3 weeks contractor ta va sarisayitini a endla patu leriya ra kusuka Hazyview ri ya asavi ku budget yi koho and budget yi veke for this financial year leyi already yi nga sungula hi April lero va fanele va preparile hi va se hi appointile swa sweswi hi pfumelanile ku va ta pay special attention ka patu lera ku ya sa va ta va se va appointile ku mali yi koho phela ntirho wa here ti-politician i ku endla sure ku mali a yi vi koho ku na vanhu lava nga appointiwa hi government ona concern leyi nga koho ya government leyi yi na ti-policy ta kahle yi na ti-decision ta kahle a ku implementiwa swi vula ku hina tanihi ti-politician teka ti-decision ta kahle ni ri na koho sweswi mali budget yi koho ya R40 budget yi koho ya ku ya sala a yi implementeni phela vanhu va he va famba kumbexana ku na xiphiqo lexi xi endlaka ku swi nga implementeki swilo leswi ku va ku ri yini i mhaka ya ku vatirhi va va raha capacity kumbe ku na swin'wana va lava ti-clean audit a leri ndi mi byeleni ke vanhu lava lava ti-clean audit lava loko lava clean audit phela loko va ku byela ku ya Acornhoek ku ve ni kuma clean audit swi lava u ya jika Polokwane se u ya Acornhoek na loko ri na disaster ka ku nga suka bush u ya Acornhoek u teka 20 minutes a munhu mhaka ku yi lava clean audit i ta suka ya jika le Polokwane se a vuya la a teka close to 4 hours so problem leyi nga na yona na ku na yo community ya yi disrupta sweswi loko hi faka ma-contractor loko va demanda ma 30% va demanda everything so minkarhi yin'wana loko u nga landzeleli ti-process leti ta ma-consultation u ri loko appointe contractor loko a fika sayitini loko ri ka u ta teka 9 months u teka 9 months mi ri ku engageni laha na community so that's why sweswi hi kala hi ti-engagement ka patu rero loko nga ri na disaster engagement se hi ve na doka leya R40 so ni tshemba ku hi hetile hi ti-appointa contractor a nghena tirha okay i swa swomingisa romgana no FM awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi ta vuya hi yisa mahlweni na MAC ta vuya hi yisa mahlweni mi ngo ri vekelanyana tlhelo mi nwa mati 5 wa timinete ntsene hi ta vuya hi yisa mahlweni hayi inkomo ndingisele n'we inkomo i swa swomingisa romgana no FM ta tlhanu va vutisana ku hikokwalaho ka yini ku ri na ti-traffic lights to ka ti nga tirhi kahle kwala ka R40 kwalaho va Dumfries mi ka mi fambisa sweswiya kambe sweswo hinkwaswo loko vuya mahungu na misava laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khensele rhulani mzamani na mahungu ya misava ya awara ya n'we ya wani mahungu ya ta vuya awara ya mbirhi nhlokomhaka ta kona ya fukubile awara ya n'we loko hina hi huma hi ndlela leyi ha ri na vona MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na vutleketli eMpumalanga MEC Mandla Ndlovu hi vo hi bulaka na vona hi ndlela leyo MEC ku na muyingiseri a nga yima layinini laha a lava ku mi vutisa swin'wana na mehe a ni na ku vutisa sweswiya swa ku R40 loko ku ri ku yile ka xiyimo xa kahle loko mi kha mi famba hi yona kusuka kwele Acornhoek ku fambisa sweswo mi hindza vadyuhari swiluopo sweswiya swa ku taniya mi kuma ku kolomu patwini lomu mi nga vekela ti-traffic lights ti ka ti nga ri ku tirheni i vutihlamuleri bya masipala kumbe bya R40 ku nga mintirho ya vaaki ke kambe ke mi ta hlamula swoleswo loko hi sungule hi twa muyingiseri loko yena u angula a ku yini i nhlakani mi amukeleli ka munghana lonene ahee njhani hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a khensa i bansi leswinati sihlange exider trust mara ni lava ku rhanga hi bumabumela eka MEC
swa kala ku va na MEC loyi a hi byelaka e mhaka magondzo hi ntiyiso ku endlela ku ri ku nga vi ku na ku holova etikweni beka Bushbuck Ridge se ya khensa MEC ya swi vona hi ta va patient ya tshemba ku ri vhela mi byerile ku ri le ka 60% ale Bushbuck Ridge se hina ntshembo ku ri mi ta endla ku hantlisa vhela hi ku ri ndhawu leyi ya n'we a hi ri endla na ale Bushbuck Ridge ntsena mara hi na ntshembo swo ku ri mi ta endla ku hantlisa se ni nga veka xivutiso xin'we ka MEC ka ku gondzo leri suka eBelfast kona ka Justicia hi vona tenda leyi advertisiwa hi la ku cheka ku ri yi ta sungula rini kumbe xiphiqo lexi endlaka xi nga sunguni hi yini xana ke mara hi khense ngopfu MEC ku va mi hi hlamusela hi magondzo ya hina hi ntiyiso lo heleleke inkomo khetsini boto wa mina khetsa swinene MEC mi angula mu ku yinda ya leya ma traffic light nga ri ku na problem nyana leyi nga na yonjeri ti-public reps or government ya ANC la ku one day hlanganile kwala Mpumalanga ikhuluma yo problem ma traffic lights amatirhi all over. That's what is the problem. Loko va hlamula la va byela ku voho va masipala traffic lights loko nga tirhi yi tirha as a stop sign. So okay, a za mo sa ta va endla stop sign ta kombela ku yi prioritize leswaku mo ku loko mi ri na mali mi concentrate ka mati loko mi ri na mali mi concentrate mapatwini and then traffic lights mi teka ku hayi na loko ku ri ku hayi le ku tirheni mari ya serve purpose ya ku loko vanhu va fika laha va yima. It's a problem. So hi pfumelanile ku va ta ka ti-budget ta vo va yi fakile mhaka ya ku va ta service ma-traffic lights ma ta va ma tirha na wona. Patu ra ku ya eBelfast already mucontractora hi appointile i koho loko ni cheka program ya this month leyi ya transport month ni ta va ku kwala ni ndita na date ya kola October yale la hi nga tata hi fika hi endla oversight ka mucontractora official mara already se appointiwile rhandza ku khensa ku loko vulavurisana na vanhu va le Belfast Justice Huntington va hi nyikile chance ku hi hetela hi appointa mucontractora then va hi pfumelela na nkarhi lowa ku hi nga pfa hi chela misava ku va kota ku famba. So inkomu leri patu ri koka ka ti-plans ta hina. Lexi nga xa nkoka i ku loko mi ni vutisa hi patu leri vhele ri nga ri kona ka budget a ku laveki njhe ni mixisa hi ku na bava khalanga bava khalanga wa recorda la after 2 months 3 months ta ndi vita la ke Ndlovu nga khotlu ku tela u ta fika u byela vanhu ku patu leri ya ri koka budget ya we kasi ri nga ri kona. So ni nge mi tshembisi hi ma project lawa ni nga riki na budget ka wona mara swi tiveni ku ti-problems leti mi ti raisaka na hi ya ti vona vona government yi fana le kaya minkarhi wun'wana la ku endla everything mara u kuma ku mali leyi u nga na yo pfumela ku endla switsongo. So ku swa laveka ku ni acknowledge ya ku swa ha tele leswi faneleke hi swi endla la Mpumalanga na le Limpopo mara up to so far swi tele nyana leswi hi nga swi endla mara swa ha tele leswi faneleke swi endla inkomu. Tshemba ku nga ri khale mi ta hi rhamba na hina mi ku MEC mi ku he rhamba ni xipano lexiya xi ta swi vona hi mahlo leswi ni nge le ku swi endleni haleno hayi but amo mathevu lava yime ku lunga ku la ku ta twa ku mi va rhamba mi va byela mi ku he xipano lexiya xa Afrika wa vulavula hi fanele xi ta swi vona swilo leswi hi nge le ku swi endleni kambe yi ma ni twa un'wana la MEC ni nga se ku na vayingiseri vambirhi la layinini la yi ma ni twa ku vo va ri yini enhlekani yi mi amukeleli ka mugana lonene enhlekani butet ahi vavukosi ya no pfuxela MEC wa hina Mandla mari ku mpeni imingiseri vavukosi ya hlakarile mnisi la Davidson mara ku tshama ni tshama kwala Islington ekaya a ta ku ka MEC ni kombela ku vutisa hi ku nte a ku ta fariwa ti-potholes ku swi ya sungula rini ku patu ri vavisekile la a ri fambeki especially loko ne timpfula last week a ni ri kwala ku ne swo pfulana mara ku nga fambeki se a ta ku ni kombela ku va zama ku tisa a process va hatlisa hi ku nga se va khale se ku ta va minkarhi ya timpfula ene xin'wanyana futhi leswi a nga te ku ta pfariwa ti-potholes letiwa
ti ta pfariwa ka fika Manyeleti nkarhi wa ku humbe wutsongo na hi ku loko ku ri ku nga ri khale va ta faka xikontiri na ta vona ku i ku tlangisa mali sweswiwa ku pfariwa ti-potholes hayi ku nga vheli ku fakiwa xikontiri once hi ku sweswiwa loko fakiwa u ta kuma ku loko va pfala ti-potholes ku ya fika nkarhi luwa va ta va nga se fika Manyeleti mani ta ku loko a va ku swa koteka ku vhe ku fakiwa xikontiri once ka nkarhi wa sweswiwa ende xin'wanyana a ni ta ku MEC ni kombela u nga hi tshembisi ku za ku ya fika another 5 years ku nga humelelanga nchumu na tshemba na ku tshemba leswi u nga vulavula muakatiko u kulele eClinton wa tiva kwati leriya se ni ta kombela ku tshembiso leswi hi tshembisaka xona a xi endleki ku nga tlhela ku ya fika another 5 years futhi ku nga humelelanga nchumu engeti inkomu leswi a ni la ku veka swona se a ni ta ku futhi eka vaakatiko va kwalani especially Cottingdale eClinton ku ya fika Manyeleti mimiyerini sweswiwa a mi le ku vulavuleni mara mi ta ku ANC a hi mi endleli nchumu a ni ta ku vulavulani mi nyika MEC mandate wa hi endleli yini inkomu vaakatiko nemitwele Zakaria yimani kumana tivani la ni nga si tlhelela ka MEC tivani nhlakani inkomu butete aye bote pfukile ngopfu hi pfukile khensa swinene mi ri yin'we butete khensa ngopfu ku mi hetisela MEC so leswi hi lavaka ku vulavula hi xona i ku MEC kumbe leswi mi nga vulavula big bad lo ma sungula muga hi ku artificial bavalwe i le ku tirheni ha swi vona swikolo wa swi renovate right left and center i le ku swi yakeni swin'wanyana mara a hi lava va tiyisa ni vokonyana la magondzweni la hi ku ti-public transport u kuma swa ku a ti-service ti kahle ku xoda matraffic la tindleleni mabazi ama roadways ni ma-taxi lawa ama roadways ene malayicha vanhu so a hi lava ku kombela ku va tlhogomela ku nga vi na tinghozi ya ka minkarhi ya busy butete mi tela tlhelo rin'wana ra nkoka ngopfu mingiselo wa mina khensa swinene loko mi tela tlhelo rero hi ku na ro ri nga tsan'wiwi timhaka ta timovha leti ti nga lunghela ku famba magondzweni hi ndlela leyi ni khensile swinene buti wa mina inkomu MEC hi valava vayingiseri va nge le ku vulavuleni va kombisa ku timhaka ta ku hambanahambana ni tshemba mina n'wangulo ka swona hi voice yaloya ndi yi khomi kahle Zakaria Mnisi wa le Clinton a ni tiva un'wana kumbe hi ku se hi kurile hinkwenu ti-voice leti se yi cincile mara hayi ndi khensile nda swi twa loko va vula ku mara nga ku financial ya ha ri kule kasi why mi nga vheli mi faka xikontiri a ta kombela ku ya pfumelelana ku ya ha ri kule hi ta va hi endla ti-design then appointa mu-contractor mara swa sweswi ku na vanhu lava va tsandzekaka ku ve ni va famba va ma-taxi va complaina va xava ti-stocks njalo nje swa laveka ku hi pfa hi lunghisa tindhawu leti vonaka ku ti-critical vanhu va pfa va kota ku famba so nda yi twa concern ya vona hi ta hatlisa swinene ka leyi ya na premier loko a ri a bush i va vulavula hi roko i xipati lera ku ya Acornhoek i vulavule hi ro so swa laveka ku vele hi concentrate ka ro tolo under Atlas area mhaka swirilo leswi hi swi kumaka from vanhu lava tirhaka Hoedspruit va tshamaka Acornhoek hi tibazi ta heta Great North ni fike laya tolo hi pfala tibazi hi tolo ni pfukwe na hi movha loko yo ni chayisa tolo hi nga ta vulavula la mi ta va se mi prepare swin'wana so tibazi letiya ta ku ya Hoedspruit tolo ti pfarile fika hi kuma ku hinkwato ti-overload ti na ti-problems and then hi fonele a MEC wa le Limpopo wa transport deputy chairperson hela wa ANC a Limpopo hi pfumelanile ku hi ta va na meeting wo ku ya vulavurisana hi tibazi ta heta Great North hi ta vita na CEO wa vo wa Great North laha hi nga ta fika hi vulavula just nje hi safety ya vanhu lava tirhisaka tibazi letiya va ya a Hoedspruit so na yo leyi receive attention ya department so it I solve na yo problem leyi va nga yi raise le MEC n'wana i le ku mi ndhundhusereni swinene hi timhaka ta ku antswisa miako ya mfumo swikolo sweswo swa ku taniya kambe a kombisa timhaka tete ta ku mi tekisa voko ka timhaka ta swa magondzo
a ni lava hi tlhelela ka yona MEC ku wun'wana mingiseri la i vulavula hi timhaka ta ku ka vula magondo ya koho lama nga na swikontiri yan'wana ya na ti-pothole kambe ku na lama ya lava ku ti-gradara ku ti kota ku blade va nge ri va vona ti-gradara ntsena loko ku ri na minkosi meri yi ri ya i problem yo lena menzeni complaina one day ndoke bafo leswaku hi ta nyika vanhu ti-gradara loko ku ri na minkosi ntsena is a problem hi pfumelanile na vomasipala ku swa laveka ku hi prioritize ku hi xava ti-gradara mara na hina hi ri department ma vona baba OR Tambo i byele ku hi nga tshikeni swilo leswi hi nga swi kuma hinkwaswo ka swo ka apartheid vula ku swi rhongo swi kahle swin'wana leswi a va swi endla hi nkarhi wa apartheid hi nkarhi wa apartheid a ri na ti-course centers leti va ti equipile ti va na ti-gradara ti va na everything sweswi loko yi cheka ti-course centers ta hi nga ha prioritizanga ngopfu ka tona a hi prioritize more ka ku nyika vanhu matenda va ya va tirha ndzeni holova na department loko ni kuma ku ka Malamule ku veni nje va cleana jaradi laya hi na vanhu nga va appointa la ka call center hi na ti-buildara la hi na everything mara va suka va kacha khampani ya ku ya va clearela laya se fika ku a swin'we loko mi kachele hi mpela swi lava hi badala vanhu kambirhi badala n'we kumbe ya tshama ntirhweni tlhe hi badala a service provider hi pfumelanile ku ti-call centers leti hi nga na tona Mpumalanga i 28 hi 28 ka toho first hi le ku kacheni ka vanhu ku hi va na vanhu ka ti-call centers hi fanekele hi endla sure ti-call centers ta ti na ti-trucker ti na ti-grader ti na ti-TLB ti na everything so swa sweswi budget leyi hi nga na hi pfumelela nje ku hi xava equipment yitsongo mara hi twanane ku hi lava ku va na ti-call centers leti nga strong leti nga ta swi kota ku sweswi khala swi humelela ku loko na mpfula after 2 hours tu vona grader hi laha hi yaka kona hi te hi ta maka xo loko ndi sungula le ni te hi strengthen ti-team ta hi at the district level ta ku ti kota ku tirha ti secha mapatu ti endla hinkwaswo swa sweswi ti-4 hi te loko hi heta 4 hi ti equipa hi endla xo va xavela na tibazi ta ku ti kota ku va transporta va ya mintirhweni hikuva na va ha pfumeleriwi ku va givela tilori va khandziya tilori va ya mintirhweni so concern leyi va nga na yona ya ti-call centers hi ta endla sure ku ti va strong hi ta endla sure ku ti kota ku tirha a hi nge endli ntsena mara va swi twisisi ku minkarhi yin'wani loko hi tshame tiofisini ha foneriwa va ku a vanhu va tsandzeka ku nghena kaya na bokisi ku fiwile endla njhani so mpela hi nga tshama hi nga hi ya lunghisa hi nga hi ya khura ku vanhu va kota ku nghena kaya so minkarhi yin'wana swi twisiseni ku hi va hi ri na challenge yaleyo ya ku vanhu ku fiwile va fanekele hi Friday a bokisi ri nghena ndlwini va fanekele hi Saturday va ya swilahlwini nako swilahlwini ku ne mpfula a patu ri fambi se loko mi hi vona mi nga ehleketi ku yo yimela ku vanhu va fa ntsena mara hi byele a ti-team ta hina kwala ka masipala ku loko mi karhi mi ya lunghisela laya bokisi tsandzekaka ku nghena ndlwini mi nga tshiki na ti-next door leti tsandzekaka ku nghena makaya na voho swa laveka ku mi va khurhela mi endla sure ku va kota ku nghena makaya mara ni kombela ku hi nga swi interpreti ku hi lava ku dlaya vanhu ku hi nyika vanhu ma-service na metu sweswo mingisero Mganalone FM MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki na timhaka ta magondo na vutleketli eMpumalanga MEC Mandla Ndlovu hi vulaka na vona hi le kusuhi swinene na ku fika makumu ku na un'wana a vulavulaka hi timhaka ta gondo leri ri sukaku ri fambaku hi le Lilydale Nkunya Mahembe leriya ri ta hi le Somerset ri kha ri kongoma Belfast a nge ri i gravel ni tshemba va vulavule hi ro MEC a nge ri a ri fambeki loko ku tshika ku ve na mpfula kambe ku na swin'wana leswi kumbexani hi nga ta twa rito ra vo ro hetisela ku loko vaaki va ri na swiphiqo swa magondo va tsundzuxiwa ku va ya kwihi hi nga se fika kwalano a hi tekeni miyingiseri lowu hi hleka hayi ku poto wa mina minjhani ndipfukile ma a khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina
ya mina ndzi lava ku vutisa MSC kusuka la ka patu ra ka Mkhuhlo to la Mahanshi ku ri ri koka budget na hi ku ra ri fambeki loko mi ku a ri fambeki mi vula njhani ri celekile kusuka Mkhuhlo till to la Mahanshi ku na ti-pothole strong nga lunghisiwi hi leriya ra kusuka ka lero ya gedeni ya Kruger ya loko suka ka gate la kwa Kruger so joina u ya to la Mahanshi ya u ya Ndlovu area u Ndlovu role till to la Mahanshi mbeki no time kanda ku tiva ku ri na lori yo ka budget na ku se malembe ri endla so nemetweni va ka ri khesila ti ora ri khesila kom timhaka ta magondo i nga ri ntlhontlho MEC mi hetsela mi ku yini mu hlamula vayingiseri loyi hi nga se fika ka rito ra n'wina ro hetsela ya ni nga vula ku hina tanihiloko ni vurile ku hi endle mapatu hi nga budgeteli maintenance patu rero ri wela ka wo ka mapatu lama nga endla hina hi ri mfumo ra ku ya Mkhuhlo se ri koka ti-plans ta hina ku vulavurisana ku na nkarhi lowu hi nga phecha loko mo vona patu ra kusuka a Thula Mahanji ri ya Cottonville ku na nkarhi lowu hi nga fika hi phecha ti-potholes laya a hi appointe na khampani yin'wana ku yi hi phechela a patu leri ra kusuka Acornhoek ri ya Engine Court ri karhi ri ya le Mkhuhlo le a nga zanga move fast move slow nje munhu wa kona swa laveka ku hi ri budget na ro hi ta ri tlhogomela patu leri ku in the meantime pa hi paver loko ya langusa ku final solution ya ro ku nga va yini leri ra ri daily leri ni nga vulavula hi roko leri ya already ri koka ti-plans mucontractora ele sayitini ta sungula ku tirha hi nga ka ni vulavula ni ri meyara wa le Bush ku vayingiselela a va nga ni vutisi hi tindhawu tin'wana vo ndi vutisa hi le Bush hi leswi a ni kha ni twa swona ku a ve le ku vulavuleni hi tlhelo rin'wana ra Mpumalanga handle ka tindhawu teti ta kusuka kwele va Belfast va Justicia va Kwinya Mahembe Dumfries swifambi swa sweswo swi kha swi vuya hala Hluvukani va kha va nga ngheni helo loko se va khupukela tlhelo leriya rin'wana ra Mbombela kambe a hi hetiseleni MEC hi timinete letimbirhi ti nga sala vaaki minkarhi ya ku tala va rila hi timhaka ta swa magondo mi nga hetsela mi ku yini ka xiyimo xo tani nako loko ku ri na swin'wana swi va tlimbaku leriya ra ku va swi twisisa ku leswi swi lava ndleve ya MEC va endla yini nda khensa ku ve ni mi nyike nkarhi wa ku ndi vulavurisana na vayingiseri va he ka radio leyi ni nga kula ndi yi rhandza swonghasi at a certain stage a ndzi ri na dream ya ku nda ku tirha ka radio Munghana Lonene va go va teachara se ndi ya va teachara ke mara nda ha zanga ni tile ka radio Munghana Lonene mara ndza khensa nkarhi lowu mi nga ni nyika wo vulavurisana na vayingiseri vayingiseri va he loko mi ri na ti-problems MEC foni ya yehe mayifonela na yo ene futhi lowu u nga na yo a wu tsoni munhu foni leya mina swa laveka vanhu va kota ku yi fikelela la na loko va vulavurisana na n'we Bootpad ya swi kota ku swi kuma hi ku ya yingisela ku na lava mi yingiselaka every day na minkarhi yin'wana loko ti mithinini ku na lava mi yingiselaka va hi nyika ti-report mara swa laveka ku a vanhu va complain la ku hi man in the past ingaku va ri loko ya Mozambique loko u famba straight a Mozambique ingaku a va ehleketa ku wa vabya sweswi va ri ingaku na kola South Africa la mapatu ya he ma celeke ngopfu va kombela ku hi pay special attention ya va yingisela va nga ehleketi ku hi va yingiseli futhi sweswi vulavurisana na vo ka manifesto review ya ANC la hi vulavusanaka na vo ku a va swi tivi ku la hi tsandzekaka ko njalo nje hi talwa ku improve ku va yingiseri va he va kuma ti-service va aka tiko va la